namwe muzabeho. Kandre Ijambo ryanjye ni yego amina aho ndi namwe muzabeho. Do efo amen. Twafashwa cyane muri iki gitaramo ibintu biba bimeze neza gusa. Eri taarifa maro Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa ulinzi wako, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Ntayo zinda ndani ko Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako nawe utatuongoza. Nyuma data nkweretse abadire data b'umuryango wanje wabega, ubafashe ubakure hari ahantu mu isayo y'ibyaha, ubafashe agacupa umuhogo ufunge mu izina rya Yesu. Umuhogo ndagufunze bamere nkanje sinkijwe cyane, ariko Mana ndasaba imbaraga kuko aho ngeze hanshoboza kugira n'ahandi, nabo bafashe Mana. Hanyuma girira neza bano bene data, ubane natwe uyu munsi wa none, urinde intambwe zacu, uturinde umunsi wose, utugenere imigisha yacu, icyo ushaka kukitubaho cyo kitubaho. Ahasigaye dusabye imbaraga ziva mu ijuru, mu gihe cyose turi hano uzabane natwe kandi uzadushoboze muri byose, tugushize imbere nk'Imana ishoboye byose. Amen. Yo my people out there, uyu munsi twashimuse channel yitwa Ndandu TV. Twashimuse kabisa. Murabona ko turi kumwe n'abashitsi hano. Aha ngaha wakwibaza ngo duherereye muri Tanzania. Ubu none turi muri Tanzania. Reka cameraman abereke Akagera manza abereka Akagera hano turi kugira ngo mumenye neza naho duherereye. Aha turi muri Tanzania rero niki kiharanga. Uyu hageze ubona Akagera, ukabona ese niye nyamaswa Ishamba, ukabona inzovu n'imvubu. Dutegereje inzovu no kubona imvubu, ariko ni nkaho tutabibonye kuko kazuba ngo kabaye kenshi, ngo kandi ngo izuba ryabaye ngo habaho none turi kumwe n'abashitsi. Reka duhere hano kuri Gasongo. Uratangira utwibwira n'amazina yawe yombi, umurara wawe, wibwira abantu badukurikira. Yego murambona hano, bavuze ko ni Gasongo. Sinzi niba cameraman ari gushira mwishuranje yose kubera uburebure. Amazina yaje banyita Hategekimana Boss Kamanura. Ndumwega umudimba kamweshwa abarundi babahiga. Ndibaza arivyo ngivyo. Nivyo ngivyo. Jindi imuhira ni Mahama. Ni Mahama mu nkambi. Wavukiye? Navukiye mu Bibogobogo muri Kongo. Mu nkambi wahageze ryari? Mu nkambi mpamaze imyaka 3. Okay. Reka twakire, turakwiyegereje mu materaniro. Yego wa. Nawe twibwirega abantu batangiye kunezerwa amateraniro ataratangira. Abaza gutangirira biragenda. Nawe twibwira amazina nitwa Bonke Damiye. Ndi umudahurwa. Yandi umunyarurambo. Niyo mu rugo niyo navukiye. Ariko uyu munsi nkaba ndi Mahama. Niho manitse amahuzo. Naho niho manitse. Yego. Uyu munsi rero twashimuse channel yitwa Ndandu TV. Aha niho duhagaze. Ndandu TV. Ni Ndandu TV. Aha ngaha turi ni muri Tanzania. Aha hirya ni mu Rwanda aho bita Mahama. Urabona n'ahantu heza cyane. Twavuye ahantu kure mu nkambi ya Nyabeke murazi. Murahuza. Nabahe bantu muzi? Abantu tuzi mubaramutse. Muwa mbere ndaramutsa Muragwa. Ambwiye ko muri Sengabire. Muragura. Mzayingabo. Ko numva bazi benshi. Ngahe babaramukije cyane. Aho. Kandi baradukurikirana. Basaramu ni bagere. Nabako. Kandi ariko hari ikibazo nshaka kukubaza. Wavuze ko uri umwega. Kandi abega ikintu bazwi ku kanyota.
akanyota kawe kameze gute muri ibi? Oya, mu bega bose bariho. Nije warokotse. Abandi bose baratembagaye. Nije warokotse mzuka aho abandi bose baryamye ndagira ngo. Jewe ndejejwe. Urejejwe. Ndejejwe. Uko abantu muzi bose. Mutubwire kabisa ese arejejwe cyangwa aha ngaha muri umucamba twamusanzemo nawe ni kanyota? Oya, uwo muhungu ni umuntu mwiza cyane da. Arejejwe afite amavuta menshi cyane n'umuntu w'umucuranzi uko akoze kuri piano n'umucuranzi uko amuzamuka ese uyu ni umucuranzi cyane ukomeye. Ayo makuru wewe ntabwo wari uyazi. bantu b'inyabiheke tumushire kuri afishe azaza abacuranyi mumbwe ariko amatsiko ndandu natambuke ndandu naze no tumusuhu naze hano urakaza neza. None uyu ni umucuranzi ayo makuru wari uyazi? Oya sinabinyazi. urebe ariko umuntu twararanye amavuta yiwe tutayazi. Mwaranye n'umukozi w'Imana. Ndabonye ngo tumutumire. Tugomba kumushira kuri afishe y'inyabiheke. Wewe witegure maze cyase izo ntoki kandi uzisiga amavuta zisigisha hari amavuta ya mwuka wera niyo uzasiga numara nyabiheke tuguhabwa. Yareka mesi birato none watubwiye abakobwa uzi mu mucamo w'Inyabiheke naba hari aho bita ba SP wakiruhura wa pasiteri Kiruhura. Uramuzi? Ngo niwe ndamuzi cyane ndamuramukisha. Niki cyane na Yesu tubwire dufite ukuntu natubwire mufite ukunde izo bye byatanye mu bwembe wa hari umuhungu bita Damuru watayeri muraziranye uriya we twara numwira wanje bene wa wundi mwabanaga mukamanyura. Oya Damuru twahuriye hari i Kigali turi inshuti cyane. Asigaye abaye ai sha nari mbonye agushita isaramu vuba ariko Inyabiheke bazoguhamagara n'urwandiko nangiye kugohereza runyuza Kigali. Inyabiheke ni Kigali ni hafi tuzomugeza. Ara ni hafi bari abantu muzobandamukiriza nangabo umubwire Etienne yego nawe abo ni abantu biyemeye n'abantu kongera ikintu nkagirira amatsiko Nyabiheke wewe uzahagera uje mwivuga tubisengere ubwo twagushize kuri afishe wewe ese hari insengero zari zifunguye Nyabiheke ntizifunguye ariko tuzadusenga hahandi hari igitaramo naraye mbonye cya kindi hariya kandi niho haba ariho mutagatifu tubwira bakondegiteri ba piano hariho bita Kijana Ibrahim hariho bita Javi uramuzi tuwuzi ariko nje ndakuza nawe afite gacano yitwa Nyabiheke Iwacu Films ari imikunga yewe ugenda umurebe umuhabwe ni kondegiteri w'ikidari hari muhungu zintarabona no mubone singi singi tumuramutse alo singi we umucuranzi abacuranzi kurumva abo abacuranzi wewe gucya nugera hariya hari uwitwa Jafi azogukidari ikidari cyose kuva wewe wenyine uzaza wikuraho kuko hariya nuhagera amavuta yawe aziyongera. Reka tu chaze intoki tuje kwicaza ifatisha bana ryarindi yo kunyarera bane niko kwiza. None aha ngaha imahama mubayeho gute? Aha ngaha hari abamambure bandi bahaba? Abamambure barahari benshi, ntabwo baraba benshi cyane ariko paraporo yuko nasanze barahari. Je naje sa nkaho ntabahari ariko ubu ngubu bariyongereye ku buri nje ndabona ari benshi gusa ntansore zihari nta n'inkumi nizikeya ababyeyi bo benshi none nta mugeni turagera ko umugeni tukamujana Nyabiheke nanone tuga yaje kuranga umugeni
hari ukuntu muza muvuga ati je ndashaka umukobwa uvyibushe unanutse igikara urabona iyi sura yanje notwara ugikara kandi ugikara inzo birahariwa kandi nziza turamufite umwana mwiza yumva hari nuko ndamuvuga ariko ese hano amakanisa arafunguye barafunze afunguye ikanisa rimwe rumwe nirwo rufungura rumwe iwacu uyu nguyu cyane ukomeye ahubwo turara kwa pasiteri ahubwo je singitasha uyu nguyu turama tuzamuka uyu neza yisanze turangiza uriya uyu muderefera mbega ni wacu abasinga barahari bene wa abadahugwa ni nka hari benshi hano hanze abadahugwa ko barashaka kuganza nibo benshi bari hano abadahugwa n'abanyabyinshi tugira gutya cyane nibo benshi ahangaha nahakunze ariko ikintu kimwe nahangi hari ivumbi twarushe hari ivumbi isayo y'ivumbi twageze mu isayo y'ivumbi ahangaha ni mu Misiri ni mu Misiri neza twebwe twarahamenyereye ntacu bidutwara nta naho dukunze kuza cyane iyo duhure n'ivumbi ariko ivumbi ni ibisanzwe ntabwo ari byinshi cyane gusumba ahandi kubera ko hano hantu ntabwo hakunze kugwa imvura nyinshi haba hari akazuba niyo mpamvu ubona haba hari ivumbi aba abantu benshi nibo batera ibintu byose urabona ahangaha turi muri Tanzania ku Rutare turi ku mupaka kabisa u Rwanda na Tanzania ubu nyine natwe ntituzi aho turi niba turi mu Rwanda niba turi Tanzania turi muri zone net dushora zone net turize hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kukubaza twebwe duherutse iriya kera twibagiwe indirimbo y'igihugu uracayibuka jewe zanyibuka nagiramwe ngatego ariko sinyo yibagiwe bazatangira ngo debu Kongole nani inzatangira wini palefon ini paleso prende panda se dreso no fon lota kube de bon le ni nkaho wayibagiwe aracyayibuka aragerageza tukomereza yarageze nyuma yanjye tukomereza nyuma yanjye nakomereza yarageze ndashobora kuba naraje nyuma yawe nyine wewe wageze mu komereza yarageze gakomeza gaturuka citoyen Antoine l'hymne sacré de votre solidarité fièrement salué votre souveraineté Congo nuko ayiwe ako man muracyayibuka cyane yagerageza aho ibisanzwe twize tuyiririmba muri Congo n'ubu ngubu tuba twitegera kubera ko Congo ni igihugu cyacu turacagitekerezaho nubwo twaba turi mu mahanga aho none hari ibibazo nk'abingahe nkeneye kubabazaho murabona situation turimo muri iyi minsi abantu bari mu kuja gutabara babasore katwe kuvuga nanje ndi umusore sindashaka niyo ushaka urucara umujene ndacara umujene none kubera iki niki kiri gutuma ubona nyine urubyiruko rutitabira iyo gahunda cyane jewe icyo tumavuga ngo urubyiruko bamwe abatitabira iyo gahunda ihereho wivuge wenyine mureke kuvuga abandi turiyo ubanze wivuge niyo mpamvu utari kuja gutabara wabaye akagana nawe oya ntabwo ndakagana aho ntabwo ndakagana mu patriote aho ni sawa ukunda igihugu cyane ngaha tubwira impamvu ukunda igihugu cyawe ukaba utagenda impamvu ndazivuga nimugoroba ariko urazivuga nimugoroba utwishemo ahubwo vuga nanone nutanazivuga turagukeka kandi urabwiye kudownloadinga ibita kuri vuga ibikurimo ibindimo ni byinshi kandi kubera iki udafata umwanzuro ngo wambuke ntahe ntabaye nzatabara kandi ni vuba cyane uzatabara ndacyari ko mbipanga uracyari muri loading muri process kitagira process woroshe aho none en general ubona ari iyihe mpamvu urubyiruko
rutitabira gahunda yo gutabara. Impamvu cyane usanga abantu bakunze guhugira mu bintu bitajanye n'ivyo gutekereza ku gihugu z'inyungu zabo, ugasanga bagiye mu bintu z'inyungu bakavuga ngo ese ningenda ejo kiza igihugu niho kiza igihugu, ureke gutekereza ngo igihugu ntabwo nijo gikiza niho gikiza. Ariko ugasanga umuntu aratekereje akavuga ngo none se ko ndi agashaka gushaka ngo imibereho ibiki kandi wacu twari tubayeho mu buzima bwiza bwo muri Edeni tutekereze nta magorwa yarabi wacu wacu nta magorwa yaraha umusore nguku kwawe kwari ugushaka ugahita ubona ikibuga cyiza ndetse bakanagushakira utabishaka bakakwingira ariko washaka uzahoranga ku mashiga ya nyoko wagizeze ati ntacyo tutaguha ariko ngo ikazira hari genda ushaka ubu nyine aho ubu nyine ukurikije imyaka ufite wakaba bafite abana bangahe? Oya banza mureke ushemwe n'amahasha bakagombye kuba ari bangahe wa babiri ahubwo babiri ni bake pe abandi bashatse ejo bundi bafite abana batatu iwacu umwana adashaka afite imyaka ingahe 10 n'ingahe 15 n'itandatu aho ngaho wajize 18 18 abayashinze none wajize umuhungu abavyeyi bacu se nduzi ko 15 n'itandatu kandi kubyara abana bakaba barashaka. Hari akavideo nigeze kubona ejo bundi ngo se hari umutipe umwe wabaza abana b'abakobwa ngo se ngo kubera iki ngo abakobwa bari mu gushaka bakiri bato ngo no gupfa koroma gusa no gutoroma ngo barashaka bakora ikisi ngo none none se wewe kubera ko utaragenda ngo yewe ngo nanje naramubuze ariko ngo namubona ngo nogenda umwana w'imyaka 16 aho kera yarihebje ngo yarashinze kandi yabonye kiri umwana yari nk'umukamanyi sigaye mbona abakobwa bahana abakobwa hano muri kwanga abahungu shida kwenu akama afite imyaka 20 ariko abona akaraseka nta kibazo iwacu buri ikishinge takindi ubu nyine bari mu gushakaga abo hanze urategereje aho hanze ngo wewe kuragira ngo ubone umukobwa hano wamaze gufata imico ya bino ikari abakeneye aba diaspora amafaranga yo hanze bagize na ndende tugabanye inda twubaka ingo aba diaspora abatari aba diaspora nukuza hano nyine mukagera aha basigaye bashaka ifaranga gushaka nukuza baza mukagera bakanywa amazi gusa no kunywa amazi yo mukagera nta bindi bikaba birarangiye hari ikibazo nkeneye kubabaza ariko reka nkibaze umudahugwa wa Yesu Wamfisi none nkabega tubazi ko ari bakanyota abapfizi muzwe kuki abapfizi gukunda abantu naje gandiwe twifatikanye mwebwe muvanze mureke jewe nemwe turi bakanyota kandi na papa no munida buriya uri imfura arikunda pe ariko sinza nyine niko nyine nzambira ndo mujya ngabwa ati semwe ukumwe bwari ugeze kumwe kuko bakama bambwira ngo ntutangazwe nuko zamwe ahubwo utangazwe nuko atazamwe nawe uri gitangaza jewe narakishijwe wowe warakishijwe nama ngenda ndera aho ukugwi wacu azamana tubwireka kandi abantu badukurikira ariko gantari kubabesha oya nyabuna mureke kwivuga neza tubazi izo mutuzo murabivuga icyo nje kubwira abadahurwa n'abantu bakunda abantu cyane kurumva ikindi bakaba abantu bifura cyane aho ngaho nawe urabizi ntabwo mbeshe kandi ntabwo ariko mana ya adahugwa mana ariko oya uvuze neza so uvuze neza nico naringiye kuvuga tubazi ubujyajya bwinshi bazi uyu mugabo iyo naraye wa iyo nagiye kumutegerereza reka singucira urubanza wenda kuzi nagiye kumutegereza wenda kuzi wewe ariko urivuze muri rusange oya si kumeze ni ukuvuga ngo hari injyajya ngaraye
izikora ibisa n'ibyiki n'iby'urukundo ariko harimo oya mwituvuga nabi twe ntabwo tuba tubavuga ko turabaguha kubera ko dore nk'uyu nguyu ni umwega ntazamo ariko yavuze ko abega banywa muhogo yaracyane ariko oya ntabwo mbeshe abadahuga bakunda abantu bagira urukundo sajya bagiraga hayo ni n'abasinzira abasingaga basajyana n'amenyo mu kanya kanyitaze gato ariko oya tuzakomera tumuhararire iyo muharariye taza kwanisha inkoni taza kwanisha amafata afashe wewe ndabona ko ari ntaza uko nukuja kumva ari amaguturuka mu mugongo yariwe ke araguturuka mu mugongo nageze kubona ahangaha duturanye n'abasudani uza kubonekera ukabona bafatanye kubera ko twumva ikirimi cyabo muzugira ngo karaganira bisanzwe kandi baba kandi kera yafatanye ukabona abantu barafatanye none nawe Sudani kabisa ariko none uyu munsi rero twari twatembereye twaje Mahama muri Tanzania murabona ko ibintu bimeze neza abantu bahindutse hano turi ku rutare iri iwacu tugira urutare rwangarama nibwo tugira none nyine twageze ni nguko ngo ni kubuye ry'urukundo ibuye ry'urukundo abantu banyabeke ko barampamagara abantu banyabeke reka tubigane yego bwana Freddy turi mu kiganiro none aha suhuza amateraniro amahoro y'Imana asandi cyane mubwira abakozi b'Imana bari kumwe turi kumwe n'abakozi b'Imana uwo bita bose turi kumwe n'uwo bita Bonker turi mu kiganiro kabisa ariko hari ikibazo dukeneye kukubaza utubwire kandi ubwire abantu kuri abantu badukurikiye tubabwiza ukuri ubu muntu witwa bose uramuzi aho nta buforoderi umuziho haleluya ariko noneho abantu bari badukurikiye twari ko tubabwira ko abega tubazi ku Kanyota kandi uyu nawe ni umwega ariko akantu k'agacupa yatubwiye ko atazarebaho Okay, amakuru araje aho gumaho amayinite n'ayawe soko ukomeze utubwire kandi uri umugabo w'ijambo kandi uvuze neza ku bakobwa araregeye barakuvuze umuyumbe muzima wa ni umuririmbyi ariko umuforode azi kuririmba guforoda gasuka umwinzoga gusa foroda gako nindi ta ntabwo za foroda jewe none uzubira kugaragara izokora mbikora ku mugaragaro oya ku mugaragaro ako none iki kiganiro kiraduguye abarobanurwa harubanga wa inyuma y'ishipo ubishize hanze kandi nico gitumye uhamagara sawa turaza kukuvugisha nyuma y'ikiganiro ndagusuhuje data kandi twakuramukije cyane mu kiganiro none uhamagaye gutya uze kugikurikirana uze kugikurikirana gusa Hello kiba kiryoshe Kawinde
uyu muhungu barakuvuze pa nagacishijemo oya sumugacishamo avuze ukuri kose Sengabire ndamwemera avuga ari Sengabire uramwemera ndamwemera ikintu cyambere mwemere ni umunyakuri ariko agira joke aya si joke cyane si joke boss aramuzi uramwana wo mu rugo cyane tuvuze ko nawanze joke kandi agutangiye ubuhamya wewe no kukiriyo cyane uzozane senti kabaye uzoyituranga ntibazari zambira abantu ntibazari mu kiriyo cyane uzotarame haba nanje kandi avuze ngo mwama muvuga gutya avuze ibindi muzobibona cyane ntabwo mfuye vuba cyane niko bimeze taragera muri Kongo oya ufite gahunda yo gusubirayo ufite gahunda yo gusubirayo umunsi umwe nzamafatwa sinobesha ngo nguze umunsi ariko hari imigambi mfite nukuvuga ngo umunsi umwe buzoca mu gitondo bonkagere hari yambure akubure ambure kandi nzoja kumuhamagara cyangwa jewe nzagutanga oya wewe wavuze ugiye kare ugiye kiri muto uyavuze atabivuze ko ndi muri processes wewe wavuze ko gisigaye gira ubwoba no munyabwoba kandi ese ntasana mufitanye n'abasama oya ntasana mufitanye n'abasama nkaya yabonye ko ufite ubwoba nimpa bavuze uyu dufitanye isano kuri bamuyomba uyu nguyu we bamuyomba ni bamwe none wewe kwibwoba kintu tagira nubwo iyo ushaka kuvuga ngo ufite ubwoba aho none urinziki ubundi munzira wowe ntabwo uri munzira cyane ukwinziriraga iyi nzira turi arahunza ahubwo fero mu Rwanda aramahoro muri yavuye mu Rwanda tugeze Tanzania igira umupaka na Kongo ayi wowe uzoja kuhagera imazara meza niba uviraga jewe zamakatanije azoca muri Tanzania nkaje kuzoca muri Tanzania aho yeme none ko matazomutangayo oya tuzantanga aba bahungu muragwa mwatubwiye ngo muragwa muraza muragwa ndamukunda no muyumbega uriya muragwa yabaye muyumbe se irangije tubwira amakuru mutubwire amakuru yiwe twakinanye umupira nanje na twariganye ku ishuri mbese ariko so umuforoderi oya ntabwo ari umuforoderi iwabo bari batuye ahantu ngo ni kuri cyangwa nawe mufitanye isano ku bakobwa oya ahubwo muragwa ni muvyara wanje ni muvyara wawe ariko nyine harantu muhuriye nyine kubarobanuka taho duhuriye kubarobanuka taho muragwa jewe mbere mumenye ndamuzi ndamukunda aritonda ariko yagiraga nk'ubutezi sinzi nimba kibugira n'ubu nyine arabugira hari n'ikiganiro duherutse gukora muze kureba ku bagabo b'Ijambo TV hari ikiganiro twakoze agira ubutesi mu maso azagira umubiri nyine haba n'imisubirize yiwe uzobonamo ikintu ndamuzi ubutesi kandi ndagusuhuje data ntaho uri uzabikurikire azobibona arabibona cyane reka rero tugane ku musozo tubashimire ariko twagana ku musozo bavuze ko uyu wacu ari umuririmbyi none gati twogenda gutya tapiyanira no gucurange kandi nawe urabekinga ariko turanga wacu nk'uririmba urabekinga uraturanga 7 yacuranze iyo note wacuranze ntabwibaho zamuke bozazamu wewe umuzamura ukamuzamura utari umuririmbyi ngaga mubwire ko mubwire uyu ngahitangira wa none se ndakubwira ucurangiye dare wewe sincuranga ndacurangisha kana wewe uraririmba uri umuririmbyi ukaba n'umucuranzi dore tubasize imbere ya kamera ni muririmbe basezera abantu basigare bari kuririmba musigare muri kuririmba jewe nshobora kuririmba ari gucuranga uyu mucuranzi so dufashanye uyu ari gucuranga none arima ntacuranga nta kibazo mwebwe nyine murakereya muziki tuyokereya muziki ivuga ngo ico nabasezeranije n'ubugingo aho ndi namwe muzabeyo abateguriye ibyicaro byiza aho ndi namwe muzabeyo ico nabasezeranije n'ubugingo aho ndi namwe muzabeyo abateguriye
byicaro byiza aho ndi namwe muzabeyo. Kandre Ijambo ryanjye ni yego amina aho ndi namwe muzabeyo. Do efo. Amen. Twafashwa cyane muri iki gitaramo ibintu biba bimeze neza gusa. Eri taarifa maro Bwana Mungu waona watu uliowachagua kuwa ulinzi wako, maana mioyo yetu itafurahia kuwa tumelitumaini jina lako. Ndayo sinda. Ndani kwa Baba ni wewe twangojea, tukishika njia zako nawe utatuongoza. ariko mana yawe ndayikunda sindayimenya neza. Ndayikunda Ndando naririmbe wa. Jega umuhogo kuririmba ntawo. agira uwo kuregera. Azaregera ivyuma. Muri France ishinzwe ivyuma. Ni wowe. Ariko hano turuzuye wa. Kucumwe. Turuzuye. Umuririmbyi n'umucurazi n'umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa. Zira bafure zanyu. Korogoshora umukumukazi uyunguruye neza. Ibintu bikaza cyane. Cyane cyo dushaka wa. Kugira ngo boss akore kuri piano. Cyane kabisa. Uwarokotse ga agashupa ni usenga. Nararokotse. Ni usenga. Uzawibuka gusengera muraro wanyu wa. Zamusenge. Wamusenge. Zamusenge ariko ikibazo ni benshi. Ndagira ngo basenge cyane tacho ko. Zananira Imana iyo yizeye byose birashoka. Uko nyine ubasenga. Hari ibyo wifuza kugeraho ukabona nzira. Yesu niwe nzira y'ubugingo nukuri ntuzayoba. Nukuri ntuzayoba. Kandi nukuri ntuzayoba. Alo Kalinde ngasenga wasenga. Gasenge turangizaga dusoze. twafashije. Ngaho senga wamusengera bene wanyu. Sengera bene wacu. Bave kuri birabyo. Usengera n'igihugu wa. Mana we. Usengera n'igihugu ga. Mu byifuzo. Kwibuka amagambo. Usengera igihugu. Sabira. N'abari abahungu bose bahugiye mu. Abanyishimira kandi abanzi banje nabo ubahe kuku. Ese ikibazo cy'amatsiko. Ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza kuri iyo ndirimbo uririmbye. Yego. Ese ngo wibuka amagambo meza sabira abanyishimira ngo kandi ngo n'abanzi baje bahe kukumenya. Uko hari umunyamurenge wasengera Mai ngo Imana izigirire neza. Imana imugire neza ave muri ya mutima w'ibita. Imana nukumusengera ngo Imana imurema mu mutima mushi. None se uwo musengera ngo Imana imugirire neza. Imugire neza ahinduke. Wewe uzi jambo Imana Yesu yavuze ariko umusaraba. Hayavuze amagambo menshi ndagira ngo narindwi. Ariko yageze ku jambo rimwe aravuga ngo sabanze bari bamubambye. Aravuga ngo Mana ngo bababare nguko batazi cyo bakora cyane. Uwo mutima wa Yesu. Naho umunsi yaraye kwaza kayuho. Kuko ushingiye kuri ayo umuntu wizeye tidushobora kumera ka Yesu. Ariko kindi kandi tugera ikirenge muce. Ni mu kirenge muce kazi. Twagera muce tidushobora no kukigeramo neza nkuko bikwiriye. Turi abantu. Ariko nanone hari intambwe umukristo azageraho akagera akaja mu mubiri agatekereza iby'umubiri akaba n'ubwiyaje mu mwuka imbabazi zikaza cyane. Bizabibaho kabisa. Niyo mpamvu Mai no isengera ariko no isengera ngo Imana igire neza iyo umutima w'abantu kuko uri umutima so w'abantu n'uw'inyamaswa. None ga reka senge kandi ubasengere nabona basengere nabo basengere nitumara dusoze dutahe dore Tanzania yabaye nzisa. Tanzania izuba ko riravana iwacu mu Rwanda. Twebwe tugira double crème. Ariko igifaransa cyatibutse uyu munsi. Kamanutse. Ahubwo mwebwe muza mwibagirwa gute? Je sizibagirwa. Uzoza kuma imyaka 40. Ndakubabariye.
Jewe nageze hano mu Rwanda afite imyaka 6. Nakabariye aho ngaho ndacu navuga nukuvuga ngo double climat dufite climat zibiri dufatiye Tanzania niyo mu Rwanda hano turaryoshe Tanzania u Rwanda hari ntubona kera ikirere cyahindutse ukura narikiye ari climat ngiyi ntituyise hakaza imvange n'imvura tuzatubona iziva Tanzania hano mu Rwanda nta mvura ihaba iziva Tanzania kandi turutse hari uzamenya kwiguye mama ariko turutsa ntabwo izigwa hano igwa Tanzania niko tumeze ariko reka dusenge tugane ku reka dusenge kabisa mana data tuje imbere yawe turagushima ko wabanye natwe Umuswahili yaravuze ngo kuryama no kuzuka si ubushake bwacu ahubwo imbabazi zawe turagushima ko watubyukijeho ndagushimira kuri bano bene data twabanye uyu munsi kuva bukeye kugeza zino saha ndabashimiye kandi mbasabiye imbaraga za n'ubuntu bwawe n'imigisha yawe ndagushima ko waturinze kuruse zose twakoze n'amaturu yose twakoreye hano hantu mwami n'ikiganiro dukoreye hano turagushima ko wadushoboje hanyuma mana ije imbere yawe mvuga ngo ufasha abantu bose aho baherereye dufite bene wacu dufite abavandimwe bahantu batandukanye ndasaba ngo barinde kweresa abahungu bari muri bino bihugu mana barimo mu mutima w'imbaraga n'urukundo no gukunda igihugu bagende batabara igihugu twarageze mu mahanga baribagirwa bageze mu mihanda myiza baribagirwa ndabasabira ngo ubahe umutima w'urukundo wo gutabara iwabo bave mu byo bari mu mana bave mu gukunda inyungu zabo bwite ahubwo bakunda ubwoko kuko ndabizi neza ko ukunda ubwoko na Bibiliya irabyemera mana hanyuma data nkweretse abadire data b'umuryango wanje wabega ubafashe ubakure hari ahantu mu isayo y'ibyaha ubafashe agacupa umuhogo ufunge mu izina rya Yesu umuhogo ndawufunze bamere nkanje sinkijwe cyane ariko mana ndasaba imbaraga kuko aho ngeze hanshoboza kugira n'ahandi nabo bafashe mana hanyuma girira neza bano bene data ubane natwe uyu munsi wa none urinde intambwe zacu uturinde umunsi wose utugenera imigisha yacu icyo ushaka kukitubaho cyo kitubaho ahasigaye dusabye imbaraga ziva mu ijuru mu gihe cyose turi hano uzabane natwe kandi uzadushoboze muri byose tugushize imbere nk'Imana ishoboye byose mana data tuje imbere yawe turagushima ko wabanye natwe Umuswahili yaravuze ngo kuryama no kuzuka si ubushake bwacu ahubwo imbabazi zawe turagushima ko watubyukijeho ndagushimira kuri bano bene data twabanye uyu munsi kuva bukeye kugeza zino saha ndabashimiye kandi mbasabiye imbaraga za n'ubuntu bwawe n'imigisha yawe ndagushima ko waturinze kuruse zose twakoze n'amaturu yose twakoreye hano hantu mwami n'ikiganiro dukoreye hano turagushima ko wadushoboje hanyuma mana ije imbere yawe mvuga ngo ufasha abantu bose aho baherereye dufite bene wacu dufite abavandimwe bahantu batandukanye ndasaba ngo barinde kweresa abahungu bari muri bino bihugu mana barimo mu mutima w'imbaraga n'urukundo no gukunda igihugu bagende batabara igihugu twarageze mu mahanga baribagirwa bageze mu mihanda myiza baribagirwa ndabasabira ngo ubahe umutima w'urukundo wo gutabara iwabo bave mu byo bari mu mana bave mu gukunda inyungu zabo bwite ahubwo bakunda ubwoko kuko ndabizi neza ko ukunda ubwoko na Bibiliya irabyemera mana hanyuma data nkweretse abadire data b'umuryango wanje wabega ubafashe ubakure hari ahantu mu isayo y'ibyaha ubafashe agacupa umuhogo ufunge mu izina rya Yesu umuhogo ndawufunze bamere nkanje sinkijwe cyane ariko mana ndasaba imbaraga kuko aho ngeze hanshoboza kugira n'ahandi nabo bafashe mana hanyuma girira neza bano bene data ubane natwe uyu munsi wa none urinde intambwe zacu uturinde umunsi wose utugenera imigisha yacu icyo ushaka kukitubaho cyo kitubaho ahasigaye dusabye imbaraga ziva mu ijuru mu gihe cyose turi hano uzabane natwe kandi uzadushoboze muri byose tugushize imbere nk'Imana ishoboye byose amen.